aga ke le tamile ke le hlomphile ka moka lena go le gausi mo leng ona wa le dumediša mo ke the right reverend Mopapa o tswa gona mo office ya Professor Mremi babogedi ba rena ka ge rena re le batho ba e leng gore ba re ka mmereko e leng gore re fa ke ba galabetsela jwale le hono re ne le sesi wa tlo hlalosang gore yena mohlolo wa ileng a o bona mo ga Professor Mremi ke mohlolo a mohuta mang jwale ka ntle le go senya nako ke tlo fa se nako a hlalose thobela dumelang ka moka babogedi le batheletši le balatedi ba ntate Mremi ba boela mo ke Joana Mathobela go tswa ka lefatshe la Senatleng nna ke tlile mo ga ntate Mremi ka 2021 ka re 28 October ke le mmeleng I was 9 months pregnant ke fihla mo ka re ke tlo phetha ditaelo ka fihla ka botswa gore ke bofilwe ebile ngwana ka still facility ida ke nna tla lefatsheng go ba ngwana ke kwa phelang ke nna go ba ngwana ke ile ka phethela ditaelo ka o tlolwa ka shudulwa mmele up until ka Sunday nda jare ke tsamaye ke gae nne ke fihla gae ke clinic ka dula ka tša ditaelo tse ba mphile tsona ka dipheta ka mphodi le tsona go tshwanetse ke diphete ka gona Sontaga ka thobeta ke dipedi ka 12 of shit then ka tšeiwa ka išwa sepetlele ka labet ke bona gona gona o šuru gona o healthy wa gola go la botse le gona mathata le ke re ke a leboga I'm a living testimony ka this thing ya Mremi and then ile ke dimo ka re mang le mang o leng gore o ne le mathata go ba o bile o ba mo seemo se se ka ba le sona ka ra ka feta mo fetile gore a senya ke selo a tla mo lapeng la go a tlo kra thushe ke ka ke rata go leboga gagolo le ke re ja jela mohlolo ka se ke mo lebetse ntate babogedi ba rena se se le mokwele go tswa ka bua Senotlele o hlalositse gore o tlile mo ga Mremi mo a le mmeleng empa ba mmofile le go pole gore go le gausi mo leng gona o ka no bo le mme go ba o le sesi o leng gore mmeleng wa makala 9 months ya feta go ba kgoditše senyane di a feta ga o belege gane batho ba lefase le go poleng gore motho ga a le mmeleng o swantse a phete ditaelo